听了比，那我现在那个应该没了。Kala adi si Jibke siwi. Ishi first open volley tournament di Jibke sami da rabi kai ba ali madam la ishi da ning shinao teno mingai dile. Madam le trang ni shede kakni sada Madam ning yura da awi Executive Soyao Lunglo, General Secretary. So, atong mga kimong ran mi tuloy, Pyomilo. Next day bashoy lang. Ran mi kway sage, kagutumuli, Sopem MK, Treasurer, TSL. So, next year day. Naka issue with the Madam na yura da lay, TTU with reporter, Wills. Hindi pa, mga aling delay. Laga at issue with the mong room Germany ka Ada summer full we CEO Amrar to on behalf of him I would like to call upon Satpal and this so next year next year I was special appearance lately ngahan pay way na itum na special appearance away na nang room say when I was a little bitty baby mama would drop me in the cradle in that mode but it feels back home. About a mile from Texarkana in that mood, but it feels like home. Oh, when that flooding wells get rotten, you can pick very much water in that road, but it feels like home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In that road, but it feels like home. When I was a little baby, mama would drop me in the cradle. In that road, but it feels back home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In that road, feels like a home. When the water words get rolling, you can take very much good in that road, but it feels like home. It was down in Louisiana, just about a mile from Texarkana. In that road, but it feels like a home. About a mile from Texarkana. In that road, cutting feels like a home. In that road, cutting feels like a home. Thank you. Ladies and gentlemen, please give a round of applause for Mr. Tangkhul. Okay,
speech menangun faisasi KAMJONG UBC Church with Pastor Cứ phong nay bình về trở nào bình Raizan Chanao Long Assam Rifles respected CEO's representative from Assam Rifles KAMJONG Katam Nao Long Kala KAMJONG Ui Ông ngờ cái là hăng ngân nào bình match we shouldn't make we being linesmen being color participants being hilig zip ka hai like share now being psycho really Tangkhul how long we ring the pa kala kumthar kam hai we salam itum na phungra dele achu ishi Tangkhul how long la hidi shuk kopui kala iling a soda itum we phung rather clay he tada Brighton Club na Women Empowerment Through Sports tada quickly hili English gala ka kadom sada krane ti ina je thakaya kale re ari itum we Deputy Commissioner Tangkhul Zuling lana mata sung khrer we bang regret ke chung ka sai ji ba hi pau mi e kala nutum li awi ring ka pa salam la ang chipun ta dele I ma we mutu ne ka ta maning la I hi ini ni we mutu ne na ka ne ka ba isi with Deputy Commissioner Tangkhul Zuling la ini ni we mutu ne na ka ta ne an physically awi hili awi pasa ai na mara sungrar sala la awi moral support kala awi se hasa mi ka kutom lei chinge ji ka hang mi lo I mata per hi meeting ke chung kha an in case hire sa how kala administrator akasada awi di responsibility ke chung kha lao ga da ji lam kono tha bai tu ji ba ngai na mata per ne aja ba atara ka da de sa ne ji ba ngai na ada isi Brighton Club na la ada hafta mi da kala ram nau bing na la hafta mi da awi alang gesar kya kalai sala la ana ada hindi mata sungran sala awi le shi sak mai sada ana otrom nau le jihora de le kala iwi shongwe isi nau long wi shongwe na la ada le shi pat pang ran thi na thum ni ka tom mi chinge ji ba hi mi hau ke issue President Prize distribution evang mem na pangran sa mire chen na kresa da runners up Brighton Club ashina team dong na shong ka miruno ka captain na thamda Brighton Club KAMJONG Nishere kakne sada achui champion ningthi a ashitim na shongka da pangranji ka khimiruno Nishere natum sakurli congratulations our
vote of thanks to Brighton Club le Adam Midway. Hello. Toto tiksar pau le kai wi bang enda simple sala kai da. Vote of thanks mi okay shin sa mi do. Kya shik pa ya ji with chief guest of honors, donors, well wishers being kala razan khaya now ojang ra kathana being kala Brighton clubs le apong aya buling chon mi kai psychorally kala team participators mi kai chi buli shi Brighton club wi matun sa da ning shinai le jing tum le makeup ta hang ke kala khanau khana le hita Brighton club na sponsor ka sang support rakotom militia lo sing tum psychorally hang ngai thanks to the Assam Rifles for providing us with lots of goods and sports materials and for entertaining us with a friendly match. Yang thao ke mai actually issue with sports league but first time side the but mak pai tra khal ye ka zum ya recycle na phyo mi lo se hi hang ga tang wen ning In Sherry Brighton Club le freedom the valedictory programming Johnson 5 like the hoist chief guest na Kwikami Runo. Tangkhul along with President Pirumbu Tinglepi Longorwashi ina Ababu Rira Naomi Rajishu Krista Lamangla Taraming Singda Pilanhi Kangatane. Madam no kupsang wi saya samion. Kukusang we say haji Shanao long with General Secretary so young long no samire kaina pilan he kutam sada itumna pilan kangda ka hai pilan na kahe didi masili kam sali ka panthada na bengla kaina itumi mirin zat bagi jilila itumi pusarin la manglarin la kayu pilan thada kahe didi aina Brighton Club di la chiwi sok ping rai jang sada no Brighton Club di chiwi kutam sada pilan khangka khai hi ari sangmi bhau kai Ngajang sang vai thung shi ka sia sa se Ray kam dai sak fa verbra na li jang khat ning shie aja jing cho verbra KAMJONG district li itum sai ko ri hi tha ko pha kala man ka sagatam samhang khang sak wi wang na li chung khaning shiko matai la kai na verbra aja jing cho KAMJONG district wi Brighton club na shina wo itum ping ni le gi shi kala verbra ko tom khami azak sa da hi tha kham tha first women tournament quick ka li verbra Jangkat ning shie hita da thangmai la kaina kala bra ka shung la kaina majuk chok khai hi wang la chung kharing phai bra ma tai khmai sok mi chin da ta shung mi lo tournament hi ngung shung khwai ngayang shun ma pi la bra hot na ra khai sai ko ri bra na na so mi lo la nei na la yang nei na la atamai na la jikat mi khai sai ko ri na wi ma tai khmai sok mi chi ta shung mi lo Kalai thada bra na wibang akai na ka katom ngarok laga mashitri na bra sak ngrom li ring ka phai na katom khangai ning leg shi ning jila bra na matai sang sok milo bra tung wi tournament aya in hopok laga ajira shung chau da na wi ing sok ming yor khmia long le ta sak tara kai na ung ma shung sak hai chu bang na lik chung khaning shi kala bra na so mi da singet la yet ung la kai na so mi hai chu bang na lik chang khat ning shi
sa shuk hai sai ko re hi ran na ming tek mutai khwai sang sak milo kala rai thuma chi da da sa dak le tha da ra khai na kha ga tong rok la ka satwa gi chi manga jali ba matai khmai pha khmai kala ram matha mai dai thum sa wa shap khwai rei sang mai hak sang mai khwai ran na so milo da juwang na sia sai program hili ra sharu khi mi khai sai ko re jili na wi matai khmai so khmi chi ta shung milo na wi wang o trang khang thu itum sai ko li niang ku ring pha jila samhang sak milo da juwang na sia sai a ring zen wi program lan na ra ho puk mi da ta zak ta ra gaina ra kup sang sak hai wang na lik chung khning shi itum sai ko rang than mu da ra program hi kup sang mu da iji cha wi pam le hanung ra na wing sok mi na wing yor mi ji sai ko li ta shung milo da sai ko re hi wi wang akam ang ji Christ ming li ning shi mi nang so da siak sa ni amen Ning sharing tum sai ko program hi na KAMJONG sai